Nang igatangan dak man iti kape iti store. Si kalata ko man timapan, Jasmine anak ko. Kas makitang mo, ado tinaskan nga aramida. Masadutak nga rod na magmag na. Anya kamot anak ko. Agraman gumatang iti kapem kasadot mo pa'y. Alan, ananang. Makakapkapi akon. Asidaglaang mati store. Day tangarod kat anak ko. Asidaglaang mati store. Gamsyak pa'y laang nga inam ti ibaon mo agumatang. Para gumatang laang mati iti kape. Nagadun nga ibagbagayo mat. Ala, mudto yun ti maigatang taanusak ti mapan. Saan nga umanay day ta akape, apangap-apaam kanya kanak ko. Tisigo da kapik tigatangan nyo Nawan, padasan nyo timapan iti sa bali nga store. Gumatangak man iti kape, Mari Gladys. Anya kape, maray. Tisigod agagatangak, Maray. Ay, tay kape ti anak mo. Ay, imbaon na kan sama manan ni Jasmine, maray. Wan, Mare. Amo ti ugali ni Jasmine. Ultimo mureng na, siyak pa'y lati mangilaba. Ay na, kas kalababaunan iti pampamayan ti anak mo. No saan ko nga aramidan ti kayat na, kaguranak. No daduma, nasakit pa yun, dagiti balikas na kanya. Ay na, sana kanayon kat adda ka para iti anak mo, Mare. Day tati saan na amawatan, Mari Gladys. Ala, budto yun ti kape, Mare. Taamangan numatiktikan manan di anak ko nga aguray. Agungat tumanan. Nakabaybayag kay mat. Itay pa apim mo ti dano mapagkape. Pasensya ka na, anak ko. Nakimaritis kay siguro manan kanina Gladys. Iso nabayagan kayo. Hindi ka kumanagunghet, anak ko. Amo yung matamakipurdiya akita. Awan maladawak manan no kasta. Laglagipan nyo. Saan kayo amangan no sa anak nagtrabaho? Amok matday ta, anak ko. Matlagayam. Ngaman niya tararamidin nyo. Ni, ape nga di ka sumurot iti outing tayo ita, friend. Adupay ngamin tinasken alabaak, friend. Madamot ni tatang mo ije balayo. Ape adi mo ipalabakin ko Kita anak, ni nanang ti mangilablaba iti badok. Isu ti agluto, agdalos, kan aminan. Isu agawid kawanan ti aramidak. Maasyanak namin kinitatang ko, Jasmine. Apay kumakot si kamot ti mangpakpakan kan kuana. Basta, agawidak ita, taaglabaak, friend. Adakan ka, ngam sayang. Ado ti makan ichay. Okay lang, friend. Gumatangak laangan iti naimas asidaan mi kinitatang ije balay. Okay, umunak nga rudan tani nag-text ti nobyok. Isu ti pakiluganak. Aganad kayo nga rod, friend. Pasensya kayon tadyak makasurot talaga. Ni, agsalsalapay kayo matan. Nagpartak kayo matan nga aglaba? Wan tamanula ang matibadum alina ba, anak ko. Inggalgal yung matlana sa yaat. Wan, anak. Ay, wan. Mabalin ka di asikapay laang ti agluto iti sidaan ta, anak ko. Agsalapayak labiit. Ni, ape asyak ti baunan nyo kat trabaho yu ti agluto? Nabanuga ka nagkapoy ti trabaho? Italaang mo't, anak ko. Nasakit ngamin ti sikat ko. Kan medyo agulawak manan. Masadutak. Nabanuga. Uray saan tayo ang mga anan no di kayo makaluto. Itay pa'y nga ururayan ka, Mare Elsay. Nagbayag ka, Mike. Kasan ngamin, Maray. Naglabaak iti kawas ti anak ko. Kan nagluto akpay. Ay na, paglaba nga min di anak mo, Mare. At dati sadsadot ti anak ko. Manutawunan. Ngam aging gaita. Kat siyaklat ta tinamnamaan na amangilaba iti murang na. Kan agluto iti kanin na. Amo, Mare. Nadlaw kaw. May hilig amang ibaon day dyan nga anak mo. Ay, wan nga rood, Mare. Agungat pa ino saan amatong palti kayat na.
Nagsasakit abalikas timang mga kukunkwana. Ay kat kasarita maray. Narigat ti kasta. Iti edad na 25. Pagserserbyang payla nga kasta. Uray agungat. Tinapatag. May bagam dagiti rumbang kan saan nga ramidon na. Saan na nasaya ti kasjay agalad na. Pasensya kan, Mare. Saan ko maarumbang ay nakis-istoryaan ti ugali ti anak ko. Ngam kasla malaganan mat ngamin ti barukong ko, numayibkas ko. Mayat kit di no maibaga, maray. Tapno matulungan ka. Maibagak matirumbang nga ramidam. Imawag ni Nelson itay nanang. Umay kano dito balay isong agdalos kayo. Dila mabalin asikapay laang ti mga ramid anak ko. Nairuam ka ngamin asyak akanayon ti mga ramid iti amin dito'y balay. Ni, agrekreklamo kay samad. Sa anak nga agrekreklamo, anak ko. Madanagan aklaeng, na nairuam kan iti kasta nga aramid mo. Kasano no awanak ton? Ay na, adayo ang mapasamak dayta. Ubing kayo pay. Di tay laam mo anak. Iti kasta ko mga edad mo, kat adun ti amom at trabaho dito'y balay. Dayta mangilaba ko maitimurang mo no iso. Ngam di mo maaramid, tabaon ka mo tabaon. Nala, huston, nagadungay bagbagayo. No diyo kaya ti maibaon, ibagaklangan ka ni Nelson, tagkita kami ti restaurant. Tapnawanan ti ado reklamo yo. Nakababain mo't kada kayo. Nelson, pasensya ka ha. Dito yung restaurant lang ti pagdaytan ta. Nakararte nga ni nanang. Di na kaya taggunay ije balay. Okay lang mo't kanyak, Jasmine. Mabalin mo't kumaadatan dagluto. Nakababain mo't ana si kapay lat agluto mo't. Okay lang mo't kanyak. Nasaysaya atin ti kastoy. Mang restaurant talangan tapnawan ti ado amaramid. Mala, agpili kang ngarudan. Noon niya tiket mo kanin. Tagurdertan, love. Naurnongan timurang mo, Jasmine. Ay kabuy-buyan nyo lang dita ah. Aglaba ka na anak ko. Awan mo trabahong ita. Saan? Di yung pakibiyangan nagitimurang ko. Amangan no agbuot ang dagitoy. Baybayan nyo kadilaang dita. Saan nga amin na ba nagkatrumbang nga pakibiyangan nyo? Anak ko. Di kay to mamakarik na. Saan na masapol nga ibagak dayta? No nakita yung anaurnong pakilabayong mata na? Kumusta kayo ngay kini Nelson, Jasmine? Nasaya at mad friend. Do atawanan ti relasyon nyo? Saan? Wan. Kat plano mi ti mang restaurant. Anniversary mi manen. Ngam, saan kan nga imbitaran? Amok matla di mo kayat. Tawan kadwa ni tatang mo. Pasensya kan, friend. Talaga asaan ang mabalin ang marabyana. Tasyak taglutluto iti kanan mi. Ado tinaskan nga asikaswak, friend. Wanan. Anyapay nga ruti maramida. Sapay ko mata maawatan na, friend. No si kakit mabalin mo nga ibaon-baon ni nanang mo. Siyak saan? Tanaskan at tulungak ni tatang ko, tani. Lakayan, friend. Nang, adalakad ko ita. Papanam nga'y katrabiin anak ko. Anniversary mi kini Nelson. Siyempre, rumwar kami. Ag-date kami, ha? Kasta aya. Ay, iwan gayam. Nangikargaan nyo kadagiti bado kalinaban nyo. Adda iti silid ko anak ko. Jak pa'y nasango a kinupin, takalkalpas ko laang anaginaw kan nagluto. Maala, ingkaalaan iti silid ko. No kayat mo, agpasyar ka mo't iji balay, Jasmine. Ha? Kalpasan ti panangan ta, agdirityo tayo iji balay. Tapno mamamuna ka mo't ni tatang. Ura ijay ka na maturog no ko ha. Saan nga agungat ni tatang mo? Saan? Di ka madanagan. Tada ti bakante a kwarto ang mabalin mo pagturugan. O di mo kahit ti makiturog iti silid ko. O sige, sumurutakkan ka Nelson. Awagak nga ron ni nanang ko. Tapno saan na kun nga urayan nga agawid. Ni, saan mo ta
nasungsungbatan ni nanang ti awag ko kan kuana. Agriring mo ti cellphone nangam talagang awan sumungbat. Amangan kit di no nakaturugan. Nakariing pa'y day iti kasto nga oras, Nelson. Alas 9 amat maturog day jay. Agalas 9 matan. Sa bagay. Amangan no nabannog kat nasapa na turog. Nalabi ta kasta. Nala, sumrektan di ta balay. Si Kagayam tinubya ti anak ko. Nagpintas ka balasan ko. Agyaman ak, tata. Agbagay kayo kin ni Nelson. Sigurado napipintas. Kung nagugwapon to dagiti agbalin nga po ka. Anyang aminin ti trabaho? Balasan ka? Ay, kwa. Makipurpur di akla nga agdalos. Kan aglako no daduma. Saan na ka mangupupisina kasi ti anak yu, tata? Saan ba't aparikot da ita? Tinapatag, legal ti trabaho. Naimbaga-bigat yun, nana. Gumatangak man iti kape? Nay, sa dino tinagapwam, Jasmine. Kasangsangpot mau? Ay, wala na. Nagapu akita yan tinobyok. No kasta, saan ka naturog di tabalayaw? Saan, nana? Kasta ya, agad anya kape tigatangam. Tay sigod agad katanga ka, nana. Mabigla nga raw, balasang ka. Nanang, lukatan nyo na tirida, wadakon. Ay, itay pa'y nga agtuk-tuk-tukak ngam di mo't sumungbat ni nanang. Sapay jak malukatan tirida. Imposible no saan pa'y laan nakariing ka masapsapa mo't amaririing. Nanang! Lukatan nyo tirida! Ala, apay nga yan. Kalaatan nagtibayo aka. Agnerbiyosak mutan. Nana Gladys, adda ka din ni Manong Dexter. Apay tanak ka, Jasmine. Agpatulong ako matapilitan na alukatan tiri daw mi. Itay pa ngamin nga agtuk-tuk-tukak ngam saan matalukatan ni Nanang. Hanya, hamangan no na imasan na matinaturaw. Madanagan naklauna yan, Nana. Mabit lang nga rin tayo baktanak ko Mapantayuman ni Balayaw. Nana! Anyat na pasamak ka na kayo! Ay na, Jasmine! Itaray tayo ni hospital ni Nanang Mau! Barang may salbar pa tibiyag na! Sanda na nay salbar tibiyag ti inambalasang ko. Nanang ko, apay pinanawan nakmatan. Nalabit ka no anaatake ti inaam, Jasmine. Kat ison ti impatay na. Kasano agpaitan, Nana. Awanan ni Nanang ko. Nanang ko. Naitabo na ni Nanang mo. Anya ngayon ti plano mita? Aging gaita. Jak maklon ti kawan ti inak Nelson. No kayat mo, agnaid ka ni Balay. Isumat lang awahanan ka duwam nito Nelson, Pagsasaritaan tayong tungatan ti panagkasarta. saan kumapay nga ita? Ngamin kay tabtabon pa'y lang ni Nanang. Palabsan ta kumapay ti may sawan no uray dua atawan sa tagkasar. O sige, sikat ti makaam mo, Jasmine. No kasta, iti ayanda Nelson ti pagnaedam, Jasmine. Uwan na Gladys. No agnaedak pa'y lang amin ije balay. Ad-adda makarik na akitila dingit. Tama ikaw akiti kaawanan ni Nanang. Mawatan ka, tauray siyak, may kawak matan. Tajakon makitkita ni Nanang Mau. Awanan, ti kay si istorya. Uwan nga rod, Nana. Biglaan mo't ngamin ti ipupusay ti inak.
Ngalah patib keremlata ti pakinakam mo balasang ko. Awatan tayo tinapagteng ti inam. Umunata na mangan. Ni tatang mo ngay. Nakaturog pa lang da jay. Sumarunong ton. Ay, kasta ka di? Anya tiket mo si Darn. Tuwa po tayo tilunutok. Tapno adda ti pagpilyam. Day talata sinig ang abangusan. Mangan ka itiado. Tapno saan ka ako mutong. Yan hindi ka unay agligliday, wa? Agyaman akkan ka Nelson. Ngamin, adda ka amang patpatibkar kanyak. Nay, si kamot ti aglablaban Nilson. Sa dino tayong taasawam? Nakaturog pa lang tatang. Anya, nay, anya uwasan. Saan ka nga tamala daw iti trabaho? Adamot motor ko tatang. Sama isa. Basit lang ito labak. Awan mo'y trabaho ni Jasmine. Saan ang makalaba ya? San pa siguro ang makamove on day tatang? Mawatan tayo kuma. Takaano lang anatay ni nanang na. Sa bagay, 2 bulan la ang tinapalabas manipod pimusay ti inana. Ala, sumurkan Clara. Dito ti balay mi. Dakal matgayam ti balay da Nelson. Ala, agtugaw ka. Agyam anak. Iso matlagayam asaan kan ang makipurpurdi. Wala, adamo trabaho ni Nelson. Talaga nagagatday jay, friend. Amum ka di, ure na bambanog iti trabaho na. Isulat na aglaba, agluto, kan nagdalus. Day talangan mangan kan maturog tar aramida. Anya, One friend, kaslaak doon niya dito eh. saan samot anasaya at tikas na, friend? Tulungan mo't tapno awan maibagbagana. Ay na, ay ayatan nak ni Nelson, friend. Isa pagserserbian nak. Saan nga agreklamo day jay? Ada ibagak anak ko. Hindi ka masaksakitan, ha? Ada nga minadlaw ko itinubyam. Kasla adda ti sadsado na. Di na payam mo ti tumulong iti trabaho dito balay. Buy-buyaan nak lang agwalwalis no kwa. Madi siguro tirig na tatang. Mano abulan ang tinapalabas anak ko. Di mo agunayan dito balay. Tulungan nakakumamot Tatang? Saan nga mabalin nga iuray na amin at trabaho king ka? Nangruna ka awam mo trabaho na anak ko. At dalaang dito'y balay. Uray aglaba kumalaang at aramidan na. Jasmine, naurnong man ang timurang ta. Mabalin ka di asikapay lang taglaba. Madi nga mintirik nak. Ngam itimplaan nak pa nga umuna iti kape, kuwan. Mano abulan na nakasta ka? Baon kamot la baonon, Jasmine. Na, madi nga rutirik nak. Amok apambar mo lang dayta. Kadagsao ka, maditirik nam. Tulungan na kumamot Uray da talang aglabat aramidon no iso. Agrik-reklamo ka din, Nelson? Kasano, ketsyak mataka na yung taggunggunay. Dayta mo la agbuy-buyan iti cellphone tar aramidam. No kasta? Pinagnaagnak dito itapno aday baon-baon mo? Saan akasta? Ti kanyak laeng, tulungan na kumamot Agtinulong ta. Ay na, di ka naglibak, Nelson. Uray di maklunan. Amuklatan nga nyawid nak. Tapno da baon-baonam. Amuyaw, Jasmine, Nelson. Rumbang lang agtinulong kayo iti anyaman at trabaho. Di yung maawatan ay ati kunak, ama ditirik nak. San amabalain akasta ka na yun, Jasmine? Tulungam kumamot ti asawam. Taamom nga agtrabaho tapno makaurnong kayaw. Di ko nayo kit di. Iso nga imanugot kayo nga agnaada kung dito Tapno da baon-baonan yung agama. Ne, saan gumamot akasta ti pa nagsasawm iti amak, Jasmine? Nakadkadlaw mat ngamin. Oray dagiti murang yulaeng kinilsun ti labaam. At damot washing machine o sarem. Saan ka mabannog nga galgal? Nagsakit ti pa nagsasauyong agama. Pagkay sanak. Jasmine! Mapit lang! Jasmine!
Makitam, tikas na nga aramid tinubyam, anak ko. Jak magustuhan ti kas Jepa nagsasaw mi tamak, Jasmine. Apay, nasakitan kayo tapod mo ti imbagak? Kasano asaan nakabagbagan ni tatang? Agraman underwear mo, siyak pa'y ti mangilaba. Yuray mo pa'y lakanya, kit ammumot nga da trabaho. Di naktupay paglabaon ni nanang ko, di si bibiyag pay laang. Anya nga ron ti kahit mo, sika ti pagserbyan ni tatang. Kastamot lang, agsinatan. Ha? Kastagayam taramid mo. Jak kayat ti kastang ugalim. Isung agsina talangan. Naupayak kang kan. Gapu iti pa ng basbastos mo itamak. Nalakalang kan ka ti mangibagay ti kasta. Jak kayat ti kas Jepa nagsasawm kan tatang. Bastos ka. No kasta ti tratom iti inam. Jak ipalubos akasta ti aramidam itamak. Tauray na minsan. Jak pulos binugkawan ni tatang ko. Laglagi pang dayta. Nelson, Ala! Aging pakikan! Kit pumano ka dito yun? Jak kasapulan iti biyag ko ti kaskin ka klase ti babae? Sadot lang arudan! Bastos pa'y! Nelson, please. Diyak ka ba lang tag may maysa? Di na kumamat sinaan, ah? Sorry, iti kasta nga ugalik. Pagkawanan na kuma. Ni tatang ti pagkidawam iti pamakawan. Numapakawan na ka, kat maawat na kamanin. Sige! Agtalinaid ka dito balay. Basta baliwan ti ugalim. Barang maisublik pa ti sigot a panagayat ko ken ka. Ala, urnusin yun ti bagbagiyaw. Ala, mapakawan ka, Jasmine. Ikan kay ti may sapay agundaway, tapno agbalbaliw ka. Agyaman na, tatang. Ne, ada ka matgaya man Nelson lakay. Mabit lang ha. Alaak ti tsinelas mo. Adoy. Ha? Nakasagana mo ti pagsukatan mi si Led. Ingkag sukatan tamangan tayon. Ne, nagsapan? Nakaluto ni tatang? Siyak ti nagluto. Nasapa ka nagluto tapno masapa tayo amang malam. Ah? Ay. Talaga gimbagat ka na, bakit? Diyak ngamin kaya't amapukaw ko iti biyag ko. Oh. Kun talaga nga karik iti bagik nga agbalbaliw akon. Kat pagbabawyak ti inararamid ko idi ka ni nanang ko. Ne, kapay nga rin nagsangit ka nga eh. Awan na, malagip ko nga mintinak. Natayajak man lang nakapagkid daw iti pamakawan kan kuana. Jakon nakabawi kan kuana, Nelson. Masa siya nagkaninanang. Alalala. Tangay awanan ni nanang mo, apagkidawam iti pamakawan. Ni Apo Diyos lang ang tipagkidawam iti pamakawan, bakit? Uwan, Nelson. Inal daw ka na rin na biingag karkararagak. Kasano? Mabalinta ka lindag kalaysa. Ha? Katuan Kaya't ko launa yan. Sige. Pagsasaritaan tayo nga rodon ti panagkasarta. Tamanumot ti nabulan ti napalabas, manipod na tayo ti inam. Agyaman nakta kaya't naklata nga ikalay sa Nelson, Gaputa, ay-ayatin ka. Ay ayatan ka matunay, Nelson. Biyag di tao. Ang mga naadati extra kwartam dita, Manang Wilma. An-anuam ti kwarta yan. Mangrugi ti training ko dyan Manila itong Lunes. Kat kasapulak ti kwarta, Manang. Awan kwarta kita. Ingka umutang itinobyam Mapainak nga umutang kini Joyce. Anya ko mati pagbainam kat nobyam mat ni Joyce. Ni Nanang nga ta. Ang mga naadati iduldulin na kwarta na. Di mo namnamaan nga da maipautang ni nanang kan ka. Amumat nga awan pulos makukwarta dayjay. Pangalaan na kumangay kat awan matrabaho na. Pangalaak nga tanay. Kasaritan pa ilaang ni Joyce.
Sigurado nga da kwarta na dayjay. Isupay laang ti pagbuludam. At damot na talgad at trabaho na. Di bali tabayadam tumo laang no agsweldo ka. Oh, aday ta. Ano sam taday ta lang tinabati asweldo ko Ramon. Okay lang, Joyce. Tinapatag kat adaramatek. Agyaman ang unay, ha? Awan anyaman na. So katakto ng sweldo Ay nasaanan. Tulong ko day takan. Amo ka para matlaan ka datater aramidam. Kat kaano ka mang rukiti training mo? Inton Lunes. Ay, no kasta. Masapol nga ron nga agpa Manila ka inton Sabado. Tapno makainanakasak ba amang rugiti training mo? One Joyce. Apay anang ted kay ti kwarta ken ni Ramon, anak kaw. Kasapulan na ti kwarta para iti panagkaburod na tatang. Kastaya. Daimbag man ta pinalubusan tinuob yung magabrod. Isumot nga minti kayat na. Kan sigun kan kwa na. Makaurnong ka no adagos no ija abroad ti pagtrabahuan na. Naging nadayo kayo. Sana balen Ta para matiti masakbayan mitikas jengar aramidan na tatang. Awan ka di pa'y text ni ading mo, Wilma. Nalpas mo nga tanti training na. Nalpasan ananang, idi pa'y napanalawas. Kano nga rod ti flight na ngay? Inton sumarunumanin alawas Nasaya nga rod no kasta. Wala nang. Ibagam kang kwa natan magpawit iti kwarta. Datayo a pamilya na ti pangipawitan na. Amumot siguro ni Ramon dayta, nanang. Awagam latta di kabsa mo Amang ano makinagaw pa'y lang madadya Joyce. No manotim pabulod na ken ni Ramon isula ang tisukatan tayaw. Kasla utang na dayja iso abayadan tayaw. Wala nang. Awagak to adagos ti kabsat ko. Narigatan. Amangan numakiin nagaw nga agpayso dayjay Joyce. Isukot ti agnumaran iti pagrigatan ti kabsat ko ijay abroad. Naglalaingan na ngay. Nasaya at ba't sinong bata mon ti awag ko, Ramon? Itay pa'y nga awagan ka, ngam di ka mat sumungbat. Ada nga min napatag ngayon lakad ko, manang. Isadyak nakita ti awag mo. Ada ka di baga? Adda bilin ni nanang. No adda ipawit mo akwarta, idiretsom kini nanang, ta iso ti mangidulin iti kwartam. Jack pala nakapag-flight. Yung kwarta adagos ti bagbagayo. May mayat no maisapa ang maibagakan ka, tapno ammom ti aramidam. Makitan to, manang. San ang mabalinti kasta ading ko? Rumbang laan ni nanang ti pangipauitam iti kwarta, tanalaing nga agi budget. Ken naimped ni nanang, iso ti mangurnong iti kwartam. Hello Ramon, nakaawag ka mat? Kumusta ka matandita? Nasaya at latamat. Ay, inal daw ang mabanog ng okay lang. Anya nga rod kat saan tayo matanayan nakabaknang. Agsweldo ako. Maipawitan ka ni ti kwarta. Ay, nasaanan? Urnungam kiti. Di nakpakadanagan. Ang damag trabaho. Sa maysa, amangan no adda may bagati pamilyam no siyak ti pangipawitam. Anya ko matibibiyam da. Kat si ka mo tinubyak. Basta pawitan ka. Sikat ti makaamo, Ramon. I-text kang tono na ipawit kon. Agan-anad ka kanayon dita, ha? I love you. Uray sika, agan anad ka mat. I love you too. Talaga nga awan ti dengdeng ganda di aramon nanang. Apayaya Wilma. Agasam, nasabat ko ni Joyce anobya na itay. Dinamag ko no nagkapuan na. Kat kuna na nagkapo iti sentro. Inala na ti kwarta nga impawit ni Ramon. Aniya? Makitam day tang aramid ti kabsat ko nanang. Uto-uto talaga. Saan da pa'y mata nagkalay sa iti dayjay Joyce? Ngam iso ti pangipaw-pawitan na iti kwarta nanang. Ay, sana mabalinti kasta. Agraraman kay dimot dayjay babae Nanang, adda na panunot ko apamuspusan. Tapno saan nan apawitan dayjay babae. Anya ngay dayta anak ko.
Kumusta ngay, Mari Gracia? Ay, kastoya, may sistrisak nga rudan Mari Elsa. Nay, apay mo't Maray. Kasanumot nga men. Dayjay pay laang mata Joyce, ti pangipaw-pawitan ni Ramon iti swildo na ija brown. Amangan mo't no plano damutan, tagkalay sa inton agbakasyon ni Ramon. Makamoda, ano niya't plano da. Basta siya, rumbang lada kami, ti pangipawitan ni Ramon iti kwarta na. Kasanungay no isukat dayja a Joyce tanakaw. Awanan na. Saan mo't siguro ang maaramid ni Joyce ti Kasta, Maray? Ay na Maray, saan tayo nga amonon niya ti plano dayja babae. Ang mga nulukwan na lang niya anak ko. Nasaya at mataimawag ka, Ramon, ading ko. At daman sa lutsoda? Anya day tamanang? Nag-break kayo ka din kin ni Joyce? Ne, saan mo't manang? No kasta nga ron. Asino nga ijay lalaki ang nakita kakadwa na idinaminsan nga aldaw? Ha? Lalaki? Wen, adda sa bali a lalaki akakuykuyog na. Kitaam ti insend ko iti messenger mo, ading ko. Anya? Awagam, tapno maamuam ti pudno. Mano abulan mo laang di tabrod. Ngam kastamat yan tar aramidan na. Madi ati kasta. Anya lalaki nga ibagbagam Ramon. Ibagam tipod no. Dati nakakita kada kayo. Anya? Ramon, nilaang matmark akasinsin ko ti amo kakadwak idinaminsan nga aldaw. Pang-aasim ta ibagam tipod no. Kagurak ti mululbudan. Pudno mo ti bagbagakan ka. Kasinsin ko dayjay Ramon, ni Mark. Siguraduam lang agsasahukay tipod no, Joyce. Tano maamuak nga adda ti madingar aramidam. Jak agduado amang ibrekken ka. Awan ka di pa nagtalak mo kanyak Ramon. Saan ka matakas taasi ko da? Apay ama naghatap ka matan. Anak ko, nadansamot parikot mo. Apay akasla naliday ka. Imawag ni Ramon itay tatang. Katjakon magustuhan dagiti ibagbaga na kanyak. Adda pa'y nagatidug at chat na kanyak. Agkakasakit a sarita ti ibagbaga na iti chat na. Apay ka no? Adda ka no nang idanon kan kwa nang adda sa bali a lalaki akadwak. Panagkunak, ni Insan Mark na ijay tatang. Tanagkuyog kami di na minsan. Sino mo't nga itinangidanon kinkwana iti kasta? Ay, atapak nga mga no dagiti kabagyan na matlaang ah. Iti anya kumaaga po nga aramidan dati kasta. Kinapudno na. Tunggal masalaw ko ti ina ni Ramon. Muno saan, ni Manang na. Maditi pa nagkita da kanyak. Saan da ka pampansinan nga uray isa makida? Diyak amuno apay. Awan mo't amo kabasol ko kadakwada. Kayat ka di asawan dayta. Asaan da ka akayat para kin ni Ramon, anak ko? Syaklat ang aminan ati pangipawitam iti kwarta man ako. Kasinsin ka numat ni Joyce tinakita ni Manang Wilma akadwana, nanang. Ay, patpat maday jaya Joyce. Amom Ramon. Rumbang lang nga dumngag kakada kami kanimanang mo. Gaputada kami ti kapamilyam. Da kami ti pudno amang isakit kan ka. Amangan mo't ni Pudno akasinsin na tinakita ni Manang akadwana, nanang. Saan lang nga namin sa nakita na? Wano nakita me, ang nagkuykuyog da. Namin na doon nadaras. Saan mila na picturan nata, nairan na alubat ti silpon ni Manang Mau? Anya? Agpanunot ka na imbagan ako ha. No siyak lamay sa. May mayat, no da kami ti pangipawitam iti kwartam. Taigatang miki di iti daga. Kanagipatakdar kami iti balay Mau. Hay, amangan no pagkukwartaan na kalaang tinubyam. Isungag panunot ka na imbagan ako ha. Narigat ti may lawlawan. Anya nga iti nagsaritaan nyo iti kabsat ko, nanang.
Ay, kat kinonsensyak, ah. Paliiwan ano, ti payla nobya na ti pangipawitan na iti kwartana. Ay, may samot day a Joyce. Agraraman ngamin. Saan da pala nagkalay sa akin, Ramon? Ngam feeling na meten nga iso ti asawa. Sana mabalin aday dya babae iti mayrano diti kwarta nga ipawpaw iti kabsat maw. Ananang, saan tayo nga ipalubos ang mapasamak dayta? Naglalaingan nanday di a babae ngay. Ay, wang nga roda. Si bibiyagak pa ilang nga inayo nga makin inagaw ki den. Adakan ka no patsyam nagiti maidandanon kan karamon. Awan maramidak. Nang runak at pamilyam amis mo timang dadadaal kanyak. Kastapay lang ti pa nagsasaong kanya. Asino mo ti sana maumay ti kasta? Tunggal umawag ka, nagaala sa kanayon ti rumrumwari tingiwat mo. Talaga ka di nga awanan pa nagtalak mo kanyak, Ramon? Gaputa si kamot lang ti mga aramid iti rason tapno agatapak. Siyak ka di, wano ti pamilyam. Di mo naman ti paw ko akwartakin ka. Wen, okay lang kanyak. Sana problema dayta. Kano kayat mo, isublik ti kwartang impaw-pawit mo kanyak. Asay-sayat pa'y. Taamangan no usarin yung lakit di iti lalakim. Mamin, ano mat nga ibagak nga awan lalakik? Ngam, anya nga ruti maaramidak, no danggam dagiti panang dadaal da kanyak. Diyak kayat ti kasta nga ugali ti pamilyam. Kan madlaw unay asaan da ka kayat aparakan ka. Iso na say-saya at magsinatan. Wen, amok. Adan sa bali nga'y ayatom Joyce. Iso akas tala ti kalakakin kan ti panangisinam kanya. Napatig ka kanyak, Ramon. Ngam no kanayon nakapagatapan ka pulang iti inuulbod nga istorya ti pamilyam. Awanan maaramidak. Di ka madanagan. Saan ko nga ipilit ti bagik iti pamilyayo? Apay atunggal umawag ni Ramon ken ka. Agap apa kayo anak ko? Apay aya? Awan kamin tatang. Sinina akon. Takanayon nakmatla pagatapan iti saan kumat nga aramid. Anya? Diyak amon anya ti ipulpulong ti pamilya na kenkwana. Ang tapno malpasan ti saritaan. Isublik ti kwarta nga impawpawit na kanyak. Anak ko, ang mga numaalapay dayta iti nasaya at asaritaan. Panagkunak kat saanan. Naumaakmatan nga agpalpalawag kenkwana. Awan maramidak. No patsyan na ti ipulpulong ti inakan kabsat na kenkwana. Ay, narigat ngagpayso ti kasta anak ko. Siyempre, pamilya na latadagitay. Wen Kan jak kaya tadumteng to ti aldaw asyak ti mapabasol no agaapad Iso asyakon ti lumiklik kadakwada. Basta syak. Nadalus ti konsensyak tatang. Awan madingar aramidak. Hello, Ramon. Inyag ni Joyce ti kwartam. Insubli na kada kami. No kasta. Talaga ati si Dito ang makisinan kanyak manang. Di ka masayangan iti kasdi a klase ti babae, ading ko. Nagado a babae dita. Manang, maging gay takit ay ayatek ni Joyce. May mayat matla ang anagsina kayon. Ngam tiluklukwan na kakabayatan ti kaadam dita abroad. Ayun gayam, inrenyum ka di ti kontratam. Saan pa'y manang? Ay na, no siyak ti si ka, agrenyukan. Di ka madanagan. Nagsaritaan min kininanang no anya ti aramidan mi iti kwartam. Gumatang kami iti daga. Ken agipatakder kami iti balay mo. Tapno addan to pag naedam no agawid ka. Mayat matibiyag mo itan, Mari Gracia. Siyempre Mari Elsa. Agtrab-trabaho ija abroad ta anak ko naman. Nag-break damot gaya mon itinubya na. Ay, nabayagan Mare. Ha? Kasla maragsakan ka mo't maray. Makamo ka ano niya't pagawatam iti panagkatawak, Mare.
agawid kan ko nam, Ramon? Well, manang, pito atawin ko matin dito abroad. Alpas mat siguro ti balay ko dito Pinas, manang. Awan ba yamin tina-isend mo a picture kanyak? Ah? Ay, kuha din ko. Uwan din ko, nalpasan. Ay na, magkakaroon ako na makakita, manang. Mabalin ka di amang isend kay tiladawan ti balay? Ah? Ay, masapol pa'y ayaadin ko. Di bali tamakitam tumulaan no agawid ka. Sigurado ang magustom day jay. Okay, manang. Agpakatak nga ruden. Tada peramidag. Bye. Oo, sige. Bay adin ko. Oh, kasano nga tada ito yan? Kahit kasano nga rodan day ta. Diyakam mo na nang. Anya nga iti ipakita tayo adagakan balay na. Ay, no apay mo nga minabigla na panunot na tagawid. Ay, Jackman amo iti day di atao nanang. Kaanya nga rodan taramitan tangay. Jackman amo nanang. Sapay manulaang tinabati iti kwarta na. Nagastos kun ti daduma. Anya nga tano ila ko montilogan na ginatang mo. Uray maila ko tilugan. Kurang latad ay tanan ang... Nalaag kape kapay, anak ko. Nagyaman ak nanang. Agkape ka, kalpasan na aginana kapay niya. Nang, kahit ko na makita ti balay ko. Akwa, ay aginana kapay nga umuna. Ah? Nalpas ka nun ti balay ko kahit kuna ni manang. Malalawan agkape kapay, agkape kapay. Kasano nga rod day tananang? Tangiwat mo, di mo pigsaan. Ang mga numangag na katikabsat mo. Jak amo no anya ti aramiden tananang. Awan mo't balayan na ipatakder ta. Ken awan nagatang taadaga. Ay, ibagatan sa laan nga da napatagan ng usaran ta iti kwarta. Sigurado nga agunget day jay nanang. Day tamot lang ang tamok nga irasunta. Numaamon na nga awan daga ken balay nga ibagbagata. Sigurado nga agunget nanang. Nang runa numaamon na apinadakis ta tinobya na. Ay, ko na manang Wilma. ha? Ha? Ay, Eh, Pudno ka di tinanggag ko. ang hikukwa, anak. Itayak pa yung agtingting nagiti istoryayo. Nangus usaran nyo iti kwarta nga impaw-paw it ko. kuha ading ko. Sumungbat kayo! Nangus usaran nyo, kunak! Jak amo, naapay na ramid yung tikastoy kanyak nanang manang Wilma. Ay, sapay la kumata. Mapakawan na kami kanimanang mo, anak ko. Adda na bati iti impawit mo. Ngam ti daduma. Nagastos min kan nanang ading ko. Inulbutan lang. Nagtaligak ka na kayo. Yung kasta tinaramid nyo. Apoy na ramid nyo tikastoy. Ay, pagbababaw yan, may tinaramid mo, anak ko. Manutawan nga inulbutan da. Dinadahil pa iti relasyon may tinobya. Awan asyo! Anot masapol mo ba raw? Adda ka din ni Joyce, tata. Mabaling ka diya makasarita. Ay na, awanan ni Joyce dito'y balay. Sa dino tinapanan na, tata? Adda iti ayan ti asawa na. Ha? Lakas ta. Nakiasawan ni Joyce, tata. Wain barok. Tapay at dinak na oray. Gaputa ti amuna. Saanin ang maurnos ti relasyon niyo, baraw? Anyan? Basol ko, tata. Basol ko. Namati ak kadagitin dandanon da kanyak. Basol ko ti amin.
Jak amono niya tarami, like, paragirik na traidor ti lubong kanyak. Ramon, huston. Pakawanan da kami kumaading ko. Sa bagay, at damit lang ti pasol ko. Saan ko nga inurno sa dagos ti parikot. Itinagbaitan mi kini Joyce. Basol ko. Ramon, anyat mo paspasamakan ka. Ay na, sa dinungatan nga tinapnapan ng Jacob sat mo. Itay alas 2 kanupay apin manaw iti ayan datata Floro, nanang. Ni, adaawag ko, nanang. Ay, ni Nana Elsa. Hello, Nana Elsa. Hello! Ada ni Ramon dito'y balasan ko. Umayuso ko unan. Tanay, nakakaasi tilanga na. Agsangsangit. Oo, Nana. Umay kamin ka, nanang. Bye. Nanang, adda ka nun ni Ramon ijay balay da, Nana Elsa. Intay kitaan ijay. Ay, mapantang arudan, anak ko. Itay pa'y lang agsangsangit. Nakakulmog di taruar. Paspas trakak ngam di namot kayat. Anak ko, anyat mapaspasamak kan ngay. Agawit na yun, ading ko. Maray, mabagbagtit samat kan ti anak ko. Patyag ang naglalaok nga stress kan bandog na daytan, maray. Apay ngay akas tamat tan ti kabsat ko, nanang. Ay, tulungan na Wilma, anak. Yawid ta ti kabsat mo. Uwan, nanang. Gamno talaga di na kayat. Di yu pilitan, maray. Sa nabalay, tadyak baybay andito'y balay. Basta saan nga aglibas a pumanaw Masampol ang mayawid mi ti kabsat ko, nana. Ta ipa-check up milangan. Nangagyumot ti ko na ti doktor, nanang. Masampol nga agagas ni Ramon. Wan nga rod. Bunga ka no, tinalabos nga stress. Gapoy tinakaro pa nagpampanunot na. Ti kasto mapaspasamak kan kuha na ita. Wan nga rod, nanang. Nalabit. Nasakitan iti husto. Gapo iti panangisin na tinobya na kan kuha na. Kanti pan nakapaay na itininamnaman na akadat dagakan balay na, nanang. Ay na, basol ta, anak ko. No saan ta kumaapinadakas ni Joyce kan kuha na. Kan no saan ta kumaawin aldas, timpaw-pawit na kwarta na. Saan kumana pasamak ti kastoy? Wan nga rod, nanang. Iso nga ano, san tayo nga ipaagas ti kapsat ko. Biyag ti tao. Kasano ti biyag taitan ngay Manong Roldan? Awanan dagiti dadakkel ta. Jakpat amo adin ko. Jak amo no sino ti pagkamangan ta pagdawatan iti tulong. Yan, urino kasta. Aggagit ta, kan ituloy talat ta ti panagadal ta. Pangalaan ta ngay iti usaran ta nga agadal, Manong. Agmula-mula ta iti naduma-duma anatan ang mabalin ta nga ilako. Ta iso ti usaran ta amang ituloy iti panagadal ta. Wen nga rod, Manong. Roldan, makipaglading itak iti kaawanan na iti dadakkelyaw ka ni ading mo Alita. Hagyaman kami, Tata Oscar. Kahit, anya ngayon, ti plano yu ita, Roldan Baraw. Kasanaw ti panagadal yaw. Ituloy milat na, Tata. Ikarigatan mi ti makalpas. Ta iso ti tarigagay dagiti dadakkel mi, hindi si bibiyag dapay. Wala ket nasayat nga ron no kasta, Baraw. Ket no ada kasapulan yaw, silulukat ti balay kaw.
Umay kayo lang, ta agkakaaruba tayo lang, mate. Wine? Uwan tata, kat agyaman kami unay kada kayo. Roldan, adama angay a meeting inton bigat nagiti parents. Alas 3 iti malam, ha? Ma'am, kasanungay, nawan makimita nga parent. Adda ka numulta ti sana makimiting nga parent, Roldan. Apay, saan ka di makaumay ti inawan no amam? Napayagan na natay dagiti dadakal mi, ma'am. Dudwa kami langan kanilita nga ading kong agbibiyag. Kastaya. Ay, makipagladingit ak nga rod, Roldan. Ngam, awan ka diti uncle wano auntie yung amang isan di ka dagiti dadakkel yung? Sige, ma'am. Padaset nga ibaga ka ni Antimi no dawaya na. Ta isunto ti umay. Okay nga rod, Roldan. O ne, apay, anya ti masapol mo, Roldan. Apay nga may ka dito'y balay. Auntie Melda, adda ka di wayayo inton bigat. Apay aya. No dawayayo, mabalin ka di ada kayo ti mapan makimiting iti eskwelaan inton bigat. Ada kami ka numulta ti sana makimiting a parent. Ay, nawan oras ko. Ada mo anak ko, amapan ko imitingan. Iso, hindi masangaw, Roldan. Saan ka di mabalin nga isabay dakmutan nga imitingan? Tagka-eskwelaan kami mat kanirohan. Saan nga rod amabalin, Roldan? Ay, kababay na. Amangan ka ano maamwanda pa'y laang nga kanakan ka ma. Ha? Sige nga rod, Dante. Mapanak pa Paya naliday ka lumabas dito balay, Roldan. Naggapuha kami ni Tibalay di Antik Amelda, Tata Oscar. Kasta ka day. Kahit apay nga raw, kasta tilang ang mga ibaraw. Napan ko yung baga. Ano mabalin kat imitingan nak no bigat. Ta meeting kami nagiti parents no bigat. Ngam di namat kayat, Tata. Ay, apay ngay, asaan na akayat? At agkaeskwelaan kayon samot ka ni Rohan nga anak na. Uwan, Tata. Kaeskwelaak ni Rohan, ngam ibain nak ni Auntie Melda. Di na kano kayat ang maamwanda aka anak-anak. Naglukon dahi ta nga antem. Nagalasmet dahi ta nga ibagbagaran. Sapay adamol ta ti sana makimiting. Sige. Siyaklatan ti mapan makimiting iti pagadalan niya, Roldan. Sana balay ta awan papanak no bigat. Ha? Agpaiso, Tata? Agyaman ak unay no kasta. Awanan yaman na. Masyanak ngamin ka na kayaw nga agkabsat. Hello, naimbaga malam mo, Manong. Kanakan nyo ka din ni Roldan? Ay, saan, ma'am? Karubanak lang. Ang kaslamat la kabagyakinan, ha? Ta siyak ti mangkit kita kadakwada. Manipod pimusay na iti dadakkel da. Kasta ka di, Manong? Apay, awan ka di kakabsat dagiti pimusay na dadakkel da? Adamit, ma'am. Di dan sa masangaw. No kasta. Dudwadan nga agkabsat iti balay da? Wala, ma'am. Imbag ta nagagatdamot nga agkabsat nga agmula-mula iti kumkumpurmi anatang. Isupaya pangalan da iti sidaan. Kan ilako damutin Kastaya. Aywan talaga nagagat ni Roldan. Kan nalaing diti pagadalan, Manong. Ay, nasayat nga rod alo kasta, ma'am. Barang no makalpas da iti panagadal da. Ay, wan nga rod Aywan, pakibati yung tuman ti number ti cellphone nyo. Tapno da pagdamagak may papan ka ni Roldan no bilang laang. Ay, uwan, ma'am. Sige. Manong, adda bayadan mi iti eskwelaan na para iti masungat a program mi. Wala din ko. Adapay matkat ginabati ang naglakon tayo tinateng Iso pala ti usaram. Wan Manong, ngam, apay kaslasan ka sumsumrak iti pagadalan. Ureg sardengak pala nga agadalading. Kasi ka pala ang tagtuloy nga agiskwela. Anya, apay ngay Manong. Saan nga umtas ti bayad tinateng nga pagadal ta adwa? Manong,
Sa nabali, tay tuloy kong tumot lang ti agadal no makaurnong tamanan. Iso saya atang ti agiskwela ading wan. Wen, Manong? Play, nagkapwam Roldan. Di kan samot simra ka di pagadalan niyaw. Saan tata? Tanapan ko insursur nga inlako ti kinalik akamote. Tay supaya pang allowance ti kabsat ko. Play, apay ngay ang naglangan ka di pagadalan niyo barawk. Agsardengak pa nga agiskwela tata. Tamarigatan kami mat nagiddan kami nga agiskwela iti kabsat ko. Ay saus! Sayang titawan, agsardeng ka nga agad, albarawk. Awan mabalin ko tata. Ta saan nga umdas ti birok mi apa agiskwela mi? Iso anilita pa lang tagtuloy nga agiskwela. Apeno padasam tagkid daw iti tulong da antim Amelda. Kano na may tulong ka, mangtidak lata barawk. Ala, saan ang tata? Kababain mo't ka na kayo. Day kunak nga rudain. Di kay agbabain nga umasidag kanyak na nakasapulan niyo. Saan nakabaknang? Nadalakit urebas sita may tulong ka di isupay. Agyaman at talaga ka na kayo, tata. Apay, anya manen ti gagaram, Roldan. Auntie Melda, dumawat ako may ti urebas sita tulong ka na kayo. Tapno ituloy ko ti panagadal ko. Hay, uray basit. Awan itinamnama ama itulong ko ken ka. Ken, ay, agbain ka mamag nga umay agkidaw iti tulong? Awan kabagyan mi amarigrigat. Apay nga yakas na ti bagbagayo, auntie. Hindi si bibiyag pa iti dadakkel mi. Natulungan da kayo mo tidi. Ay, awan ti bibiyang ko itinapalabas. Basta awan tinamnama at tulong nga agapo kanyak. Iso apumanaw kan dito'y balay. Hello, Ma'am Aida. Apay nga imawag kayaw? Hello, Manong Oscar? Damagag ko man o apay saan mo ta na sumsumur kiti pagadalan ni Roldan? Ay na, madam. Sumardeng ka no palang agiskwela. Anya? Ala, apay ngay. Marigatan da ka no, ma'am. Iso nga adda dito'y ang agmulmul ay ti prutas kanatnatang. Ay, kasta kaya. Apay nga din ay magbaga kanyak. Ah, kwa. Ada nga min scholar iti pagadalan. Kat maipaiday dyan nga oportunidad ka dagiti na nga to ti grado na. Kanjay talaga nga interesado nga agiskwela. Ay, nagpintasan na ita adamag, madam. Mabalin ka day ka ni Roldan na ita. Wen iso akayat ko kumamang kasarita ni Roldan, Manong. Mapanak ni Tabalayda. O sige, ma'am. Tay bagak ka ni Roldan. Roldan, sa dino tayan, Mau. At pipilikot ki balay, Tata Oscar. Ape ka di. Umay ka pa dito, tanda ni maestrayo nga Aida. Naimbag nga agsapam, Roldan. Stamot ka na kayo, ma'am. Nakaumay kayo, mat dito balay mi. Wen, tada na pintas nga ipadamag ko kan ka. Ha? Anya ka di day, ma'am? Sikat ti may saan napiling agbalin nga scholar iti pagadanan. Dayjay kat libre amin. Basta say atin tagadan. Tapno makaturpos ka, wen? Ha? Agyaman ako na, ma'am. Wen, Roldan. Iso ngayon ton bigat. Sumurag ka manan iti pagadalan, ha? Wan, ma'am. Agyaman ako manan. Ni, apay simrek ka pa'y lang iti pagadalan. Kat, sana yan, nagdrap kan? Inikanda kiti scholar iti pagadalan tayo. Iso nga ituloy ko lahat ti agadal. Siguro, naas yan dalangkin ka. Ta, marigrigat kayo ngamin. Mayat kit di tanaas yan dakada kami, Rohan. Ta maituloy ko manan ti panagadal ko. Hoy, di kag sigurado. Tama nga no maikat kan tumot lang ng scholar. Nay, apay ngay nga wanti honor mo, Rohan. Katagad-adal ka mo ta nasayaat. Nay, apay ngay adadya Roldan ti ada honor na? Diya ka mo nangatumot amin yung score ko iti pagadalan. Di amok kat syakti kalaingan. Na. Hamangan no nagkamali ti maestrayo.
Mabit man lang, taawagak man ti maestrayo. Hello, Ma'am Melda. Nakaawag kayo, mat. Ay, apay nga, ingawan honor ti anak ko, ma'am. Katagad-adal mo ta na imbag. Di pa yaglanglangan. Ay, pasensya kayon, ma'am. Ngamsaan na sumsumrot ni Rohan iti klase na. Nababa pa ti puntos na iti amin na quiz me. Kan may sa, awan respeto na kanya ka maestrana. Anya? Di mo ba't padaksan ti anak ko, ah? Palso dahi ta nga ipagbagan, ma'am. Taam-amok ti anak ko. Apay ngay, nga adda pa paborito yung nga estudyante yung. Diyay mo't awan amam muna, ti ado honor na. Ala, sana pud no dayta, ma'am. Nalaing ni Roldan. Nagagat ngamin nga giskwela. Kan nasingpot. Mangipabain ka, Rohan. Kunam sumsumrek ka, ngam saan magayam? Kan ado pa iti imbagbaga di teacher mo. Kunam na nga to ti grado, ngam saan magayam? Nagadumot gayam tilangan mo. Makaumamot ngamin ti agiskwela, nanang. Iso adya ko nagtuloy nga agada. Masaduta kon. Oh, anya? Tata Oscar. Oh, Roldan ba raw? Mayat ti isem mo ita. Madlawa naragsak ka. Inton bigatan ti panagturpos mi, tata. Kat da kayo ti kayat ko amang imart sa kanya. Kan mangyok ko rin ti medal ko. Ay na, maragsakan ak unay, Roldan. Ta makaturpos ka. Ken agyaman ak ta siyak tinapilim amang imart sa ken kabarak. Ang kababain samay. Anda nang iti ante ken Uncle Mao. Basta da kayo ti mangimart sa kanyak, tata. Kas pagyaman kumot ay tinaytultulong nyo kada kaming agkabsat. Ay na, manumot la na ijay, anay tulong ko ay. Basit la abanag na ijay, barok. Dakkalabanag dagijay para kada kami, tata. Isungagyaman kami unay. Ay, nakaturpusan iti panagadal na jay kasinsin mo, Rohan. Apay, ipalubos mo ka deng, atiwan na ka dayjay Roldan. Tanyat kayat yo. Agiskwela akmanen. Bakbakutan akon. Bakbakutan nga. Ay, ubing ka pay. Ageskwela ka kit di manen. Imbis asi ka kumati makapagturpos tapak nang tayo. Ang baliktad mo eh. Diyan mo nakurapa iti nakalpas iti panagadal na. Katagiskwela ak nga rod ah. Nukas ta tiket yo. Padasa ka. Nukabaulak pay. Lumabasak pa Tata Oscar. Ah, Roldan, upay ka payag merienda at adda mais ngayon lutaw. Kumusta tin lagaplayam iti trabaho? Naawat ka kadagos, tata. Ay, kitlasaya at ang aron no kasta baraw. Kablaawan ka. Agyaman ak, tata. Mangrugi akong nga agtrabaho inton umay alawas. Ah, Roldan, si kakadiday ta? Wanan ti Melda. Apay, anya ti gagarayo di ti pagadalan. Asino ti enrolyo? Guray ka. Apaya nakabado ka iti uniforme ti maestro. Agisursuro ak dito yan ti. Anya? Kayat mo asawan. Ni Roldan ti agbalin a maestrom, Rohan anak ko. Nagtagulit kayo na ya. Kanapay, dakasaya? Di ka mabain, Rohan. Kaeskwela am idi ti agbalin a maestrom. Kat, anya ko maita? Ay, anya nga tano, ije kabangiba nga barangay ti pag-eskwela am, Rohan. Apay man na ya. Basta. Kababain, Rohan. Diyak kayat ti umakar iti pagadalan. Diyak kayat ti agiskwelan. No sa bali ti pag-eskwela ah. Kumusta ti panagadal mo, Lita ading ko? Nasaya at matmanong. Nangato ti grado kakasmatlakan ka idi. Nasaya at nga rod no kasta ading ko. No si bibiyag kumapay lagi ti dadakkel ta, sigurado ang maragsakan tamat.
Wen nga rod Manong. Ngam nasapadamot nga minaping musay. Wan nga ron. Ang mala, tinapatag, nakaturpo sa kon. Kat matulungan kan para iti panagadal mo. Oscar, di mula nakikita jay anak ko. Ang mga nulim mabas dito'y balayaw. Ha? Apay, di pa'y nagawid ay jay anak mo. Damagag nga rudaya no nagawidain. Kat noon nakita kidi kalman ni Jailay. Nabarbartag. Nagadudang ang kakadwa. Anya? Ayun na rin dahi jay nga anak ko. Awan klase na itaaya. Ay na, nabayagan na nagikat. Ay, awan anusan na. Naibarkadan samot time. Ewan nga raw. Problema day jay nga anak ko. Maragsakan ako unay Manong. Masukatan mo't laang ang timarmar ba abulo abalay tayo. Wana din ko. Inutan ta nga ipatungpal na kita arapap na kita dadakkel ta. Idi si bibiyag na pa Makaturog tan iti nasaya at Manong. Asaan ang matagtadan ti ulo ta iti tudo nagbagbagyo. Ha? Wana, ading ko. Lita ading ko. Maragsakan tanakaturpos kamutan iti panagadal mo. Ay na, kastoy gayam tirik na timbangi martsa iti agturpos. Exciting. Agyaman akmat Manong, tadinak binaybayan. Kastamutan iti panang paadal mo kanyak. Pagrebengak day takas manong mo, ading ko. Ay, naimbag nga oras mo, Roldan. Ne, na kayo gayam ante. Sumar kayo Ay, agyaman na kaanakan. Agtugaw kayo ante. Agyaman na manen. Umaya kumagkid daw iti tulong yun akong ngamen. Nakaaramid iti basaw di kasinsinyo aniruhan. Kasapulan miti dakil agatad para iti pagpiansan. Anya? Agpagpakaasi kaanakan. Bayadak to no adamanin kwarta tanay. Ininot mo ten anaibustisan ni Kwame. Gapo iti kinasugador jay ang kaliyaw. Ay, awan nagmamayan ti sa ni Kwame. Napanamin iti sugal. Sa kasjay pa iti narami jay kasinsinyaw. Ay, problema ka talaga, Roldan, kaanakan. Ala, di kayo unay pa-apektar iti problema yun, ante. Sige, mangtad ka pa iti tulong mi. Kahit uray saan nyo nabayadan, tatulong min ka na kayo. Ay, agyaman na kaanakan. Sabay nga kumata mapakawanda nga po iti nararamid ko iti kalabas. Mabahin ako mga umasinig ka na kayo. Nga po iti pagpakita kiti kalabas. Hanggang papuskula ko na ito'y ropa. Ikatulitak manandagi daw iti pamakawan kaanakan. Napakawan kayo, ante. Di yun panunutan na ita. Taiso pa yung mainayo, napakariribukan nyo. Biyag. Di tao. Aginanataman pa Nabanog ako na magmagna. Awan mo't nga min tricycle na pagluganan may. Wala tatang. Ha? Am-amoy ka din o sino di babaeng aglaklako iti prutas iji igit ti kalsada? Ay, ni Jay Sanayta anak. Anak ni Perla ni tabangir a barangay. Duwada iti kapsat na aglaklako dita. Kasta ka ni tatang? Apay akasla sana makakita. Bulsak nga main, anak ko. Kasta ka ni? Nagpintas, kan nagagat.
Tawren mo sana makakita. Kabaalan na latat aglako iti prutas. Wain, anak ko. Naanos kan nagagat na ita abalasang. Tawren mo kasta ti kasasad na katultulungan na latan ni nanang na. At dagayan na pintas nga anak ni Nana Perla. Wain, itala makitam ata nabayag kamot nga ni Jay Sunad. Kan kadagito'y la nagsumli na dito'y. Ta nabayag nga awanda dito'y lugar tayaw. Kasta aya tatang. Yala, ituloy tan ti magna anak kaw ta agawid tan. Ang mga maabutan ta dito daw. Kaslamat agtudo manang Jessa. Apay, nasipngat ka di ti tangatang ading ko. Wan nga rod manang. Ala, yurnostan tilako ta, tamangan kit din na maabutan ta ititudo. Kat mabasata nga agawin. Alawan nga rod ading ko. Iyawat munday ta pangikanta kadagiti lako ta. Ala, agurood mo tan. Kani makararbisan manang. Ala, agawa am nga rod ading, tapno makaawid tan. Masapa ta amapan aglako inton bigat ading Bella, tapno makaado ta iti mapaglakwan. Wan manang, tanasapat tamot ngamin ang nagawid iti kalman ta nagtudo. Iso abasitin na paglakwan ta. Wan nga rod ading ko. Ngam sana bale, bumawi ta ita. Papa naman akaw. Inak man gumatang iti kape, iti tersina ni Nanasita tatang. Ada ka di ipagatang yaw? Mabalin ka day nga igatangan nak iti sabay jayan da Jessa. Di napinta sa bulsak nga daklakaw tatang. Way nanak. O sige tatang. Gumatang akman iti kape, Nanasita. Nay, si Mangput Kamut Gayam, Walter Barok. Una na. Hindi pala na minsan ng aldaw Kat, kumusta nga iti training mo? Nasayat lata ta nalpasan. Ay, kat mayat nga ron, Walter. Una na. O sige, panawan kayo pa. Inak man gatangan tay sabang ipagpagatang ni tatang. Sige laang, Barok. Hello. Naimbagang sapam, Jessa. Siyak ni Walter. Naimbagmat nga agsapam. Nakaamam ka di itinagan ko. Ni tatang ko Celso. Ah, ni Tata Celso. Sukik ni tatang mo. Isuti ka na yun amang ibus iti sa baala ko mi, Walter. Kasta ka di? Ala, gumatangak man nga ro dito lako yo asaba, Jessa. Una, mabitla ang Mano akilo ti katangam. Uray 2 kilo. Nay, naglaing kamot tan. Kaba alam nga alaan ti sabay itayan na, nga uray saan mo makita. Wen, Walter. Takabisado ko, nga po iti kinabayag ko nga aglaklako iti prutas. Kasta ka di? Oh, natitibayad ko. Oh. Sige, agyaman na ka. Oh, sige. Agpakada akon. Tamangan no urayan ni tatang ko dito impagatang na asaba. Sige, agyaman nakmanan. Manang, asino ti lalaki aging matang iti sabay itay? Kasla itala makitak day jaya. Ni Walter Ading, anak ni Tata Celso. Ay, kasta aya. Mayat matiisam na kan ka manang. Nakaisam lataging ga iti pimanaw. Kasta aya, madlaw mo't ngamin anasing day jay. Wen nga rod manang, kan amom nagwapo pay, kan natayag. Kasta aya ading ko, kat anya ko maita. Awan, ibagbagak lang matatap no amom manang. Kumusta nga iti pa naglako yo iti prutas, anak ko? Nasaya at matnanang, at damat naglakwan mi Nalaka nasaya at nga rod, ano kasta? Bala, umay kay nga rod ang tamangan tayo. O nanang, tamabisinak matan. Ay, nanang, kaamamok nga dagayam anak ni Tata Celso Abaro. Jay ka di agnagan iti Walter, anak ko? O nanang, Awon, naglupas iti kinapulis day jay. kasta ka di nanang. Madlaw anasing pati pa nagsasauna. Talaga anasingpet day jay abaro.
Imama, anasingpet, anak ko. Wan nga rod. Ala, mangantay yung nga rodan, nanang. Naimbagang sapayo, Bella, ken Jessa. Kastamot kan ka, Mang Walter. Ni, si kamat gayam, Walter. Naimbag nga agsapamat. Umaya ko magumatang iti sa baalakom, Jessa. Mano akilo ti gatangam. Gatangag amin na itanabati ala ko yo. Ha? Sigurado ka? Nagadumat da ito'y. Kabailan nyo ka di akanan amin dagito'y. Uwan, Jessa. Di ka madanagan. Tapaborito ni tatang tisaba. Isa bayadak amin na itan. Ay, payanagan o ginatang mo asaba. Pag lumay busta na ita, ang mga numadadaal, ipadawat ko kan nanasita tinaduma tatang. Kan tapno ada pundoyo ta amok a paborito yo ti saba. Sana balay, ta hapright pay mat tinaduma. Sa bagay mat kadi Nanasita, padawatan kay man iti saba. Nay, apay, naggapon dagita asaba, Walter. Ginatang ko na. Kat saan mi akabaala na kanan amin kan tatang. Ditayan da sa abulsak, tinaggatangam iti daytoy. Wala na. Ne. Kasla adda madlaw ko, Walter. Sumanubli kamot di pagtagilakwan da Jessa nga agkapsat. Ha? Addan sakit di kursunadam kadakwada. Awan dakas na ta baro akmat. Apay, asino kadakwada ti kursunadam? Jay manang, wano jay ading. Kwa? Ni Jessa, nana. Nagado ababalasang dito'y lugar tayo. Ngam ni Jessa pa'y mo tinapilaim. Ha? Kursunadam, nga uray kas jeti kasasaad na. Apay, ada ka ni dakas na, nana. Apay, di ka mabain baro. Di mo ibain ni Jessa. Saan, nana? Awan mo't dakas na, no agayatak ken kwa na. Balasang mo't ken baruak. Iso nga awan problema. Nanang, amuyo ka di? Kanayon mo tinagumatang di anak ni Tata Celso iti sa baala ko mi. Pasaray gulpien na pa yan Ay, kastaya, anak ko. Ako nasaya at atap no maibusa ka na ayon tila ko, yaw. Nanang, kanayon amayat tiisam na kanimanang Jessa. Gagangay na anak ko. Nakayawan siguro iti kinapintas ni Manang mo. Aywan, ayan ni Manang mo ngayon. At da iti silid na, nanang. Madikan no nga mintirik, nana. Anya, ne, apa yun ngay? Naimbagang sapayo na perla, aling Bella. Ay, kastamot kan ka, Walter Barok. Gumatang ka kadimanan iti saba. Uwan ko man, nana. Ngam, apay asaan nyo akadwa ni Jessa? Ay na, maditirik na Barok. Isu asyak ti kadwa ita ni Bella nga aglakaw. Kasta ka di? Ay, pakibagayon tungarod nga agpaimbaga dagos ni Jessa, nana. Mala, Barok. Katagyaman kamay. Maria, anak ka. At damadlaw ko kin ni Walter. Kursunada ng samot ni Jessa ijay bangir a barangay. Di aglakla ko iti sabay iti igid ti kalsada nanang. Wow, nanak ko. Kasta aya. Isu adi ka agpaati, wanak ko. Masapol asika ti makagasat ni Walter. Tada kayo ti agbagay. Ken kayat kulaunay ni Walter apara ken ka anak ko. Tadi adal. Sayang ni Walter no kaskasano. Ado kami nga kurso na daken ni Walter. Idi pa lang mas daawak man. Hanak mo't nga panpansinan. Mas daawak Napintas ka mo. Ngam sabali mo't ti type na. Isung agpapintas ka pa'y iti husto, anak ko. Ichat mo. Agpapansin ka kunkwana. No kasapulan nga agparik na ka. Aramidem. Piko tempaykit din ano ka ba ulam? Ay, saan pala aray bustay ginatang mo asabay din na minsan nga daw. Itagim matang kamanay. May bustan tulat tatatang.
Ada madlaw ko, anak ko. Ada samad kursunadam ka na gadyang kabsat. Ha? Asinaw ti kursunadam ka na kwada. Ni Bella wano ni Jessa. Ay, jak ilibak natang. Ni Jessa ti pakarik na ak iti ayat. Anya? Ay, katawan dagas na anak. Ta baro kamait kan balasang ni Jessa. No kasta, kayat yun ni Jessa para kanyak nga oray saan na makakita? Kat no isaw, ti pakarik na iti ayat ako na, di isaw. Sikat, tag desisyon iti dayta, anak. Kumusta kan, Jessa? Nasayat ka din, Tiriknam? Wan, Walter. Naimbaga na kun. Gumatang ka kadi. Mano akilo tigatangam. Saan? Andala ko mga kayat kong ibagakan ka. Pasensya ka na. No, dito'y ti pangibagak iti na ito. Gundawayak ti kawan di kabsat mo. Ha? Anya nga minti iba ka, Walter. Agayatak kan Jessa. Ha? Nariknakon na ito, hindi na mo pala nakita ka. Nalagaan nga mintiriknak. Kan naragsakak no makitkita ka akanayon. Walter, kasla imposible day tang ibagbagam. Bulsa ka. Idinto tasi ka, kat normal ka at tao. Awan diferensyam, kan may saka pa'y a pulis. Apay, anda ti parikot iti dayta. Balasang ka kan baro akmat. Walter, may saka a profesional. Idinto ta siya kat bulsa ka. Kan aglaklako aklaang iti prutas dito igid ti kalsada. Sigurado nga ado ti saan nga umanamong iti relasyon ta, no bilang taklunan ka. Awan bibiyang ko, non yaman ti ibaga ti sabali at tao ka data. Basta siyak, uray asino ka pa'y, ayaten kan tulat ta. Ket saan ka nga apuraan ang mga klon kanyak? Si urayak akanayon, Jessa. Manong Celso, apay ngay nga intulok mo ani Jessa ti Armandya anak mo. Isumat nga raw ti kursunada na. Kan may sa baraw kan balasang damait. Awan lapad iti panaginayat da. Ay na, dakkel a pagbabaw yan to ni Walter dayta kun langarudon, Manong Celso. Apay nga yakas ti ibagamsita. Sigurado nga sila ang timarikrik na ni Walter para kin ni Jessa. Saan nga ayat dayjay? May mayat pa'y ang adayo ni Maria nga anak ko nga arman ni Walter. Tagpadada na kaadal. Kan awan pa'y diferensya yung anak ko. Awan na. Saan da nga agbagay iti dayjay Jessa? Saan ang maikari para iti anak mo, Manong Celso? Sita, saan mo napakibyangan ida, tadan panunot da. Amudan ter aramidin da. Ni, da kayo matgayam dayta, nanasita. Gumatang kayo kaditi sa ba? Saan? At dala umay ko ibaga. May papanday to'y iti panag-araram ni Walter kan ka. Ha? Apay ka di, nana. No adda planom ang mga klon kin ni Walter, ibabawi mo. Apay, di ka mabaeng. Saan ka ang maikarikan kwa na? Ha? Ado, timang ibagbaga. Saan la siya? Ibagbaga da pa'y kit di ang mabagbagtit ka nun ni Walter. Tadi na ang mutar aramidon na. Wano, ginargaray ma. Iso nga agpatay launay kan ka, Ni, saan mat anana? Awan kinapod na dagit ang ibagpagay. Nay, di kagsangit Tama nga no ibagada pinagsangit ka. Sige, panawan kan. Basta laglagi pam dagitim bagakan ka, ha? Nanang, apay akas kiti bagpagan ni Nana Sita kanya. Madlaw na sakit tinakam na kanya. Ala anak ko, di mo ikan ka no, timbaga na kan ka. Tapno saan ka ma-stress.
Nasakitanak lang amin iti imbaganan. Nala, di ka pa apektar iti bagbaga dagiti tao. No adda pa nagayat mo ken ni Walter. Aklunam kit din. Tapno agtalnan dagitaman nakibiyang. Nanang, Kasta talaga ni Ayat. Ado ti pagdalanam. Sana puro ragsak ti mapasaran. At dalatamot sa mapasaran Iso ang basapol nga agbalin ka na tibkaran ako. mabainak sa na mga klangkin ni Walter, nanang. Ay na, amok nga da panagayat mo ken ni Walter. Mariknak da itanak ko. Tano siyak, awan makunak ken kuana. Nakasingsing put, abaro. Nagasat ka no kasken kuana ti pagtinnagam. Kumusta nga yanak ka? Nagpariknakan kini Walter. Kanayon ko nga i-chat. Kumusta ak ngam nagtamnay mati-reply na. Nuda dumakatam sa apla ang pay ti-reply na. Anya? Iso nga hang ko nga inti-texan. Sige tarom warak na nang. Nenenene, papanamanan katrabein. Ada diet ko nanang. Apay. At danubium aya. Adan Kakaklon ko lang iti kalman. Anya? Agoray ka. Di adal ka day. Uwan ngam awan pa'y trabaho namat. Agsapsapol pa'y lang. Nakasaganak amang ipanagnak itinapod no panagayat ko ken ka Jessa. Ikasar ka, apaman nga klonen nak. Walter, Ay ayatin ka. Pangasim, aklunam ko man ti ayat ko tapno makapagsimpatan. nakasagana ka kadi iti anyaman nga ibaga ti tao, may papan ka data. Awan bibiyang ko kanakwala. Basta agayataken ka. Agyaman nak, Walter. Ay ayatan ka man. Ha? Ay, agyaman tayo naklunakon. Ay ayatin ka man. Sige, pagsasaritaan tayong ti panagkasarta, ditan ibay-bayag pa'y. Sige, sikat ti makaam mo, Walter. Talaga na ulawon di anak mo, Manong Celso. Ikasarnan di saan mat ama ikarikan kwa na. Kasano nga'y nga agmarcha day jay. Kib-kibinan dan tulatan. Gusto ko man na ita pananguy-uyaw mo ka ni Jessa, sita. Amumay ta saan anasaya at aguyaw. Apay nga aramidam ti kasta. Kapu ka na ita saan at anak mo ti inayat ti anak kaw. Ha? Di nagayam ang mutagpili. Ha? Agpinustata. Agbabawin to di anak mo. O sige sita, labasan ka pa'y. Congrats kada kayo, Manang. Manong, nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Bella, ading ko. Agyaman ka ni ading ko. Ay na, kasla kaano lang ni dagar-aram ni Manong Walter ken ka, Manang. Ngam ita, nagkasar kayon. Agasawa kayon. Wen nga rod nga uray ado ti maibagbaga dagiti ta. Di mon sang kabalikas day ta, Jessa. Baybay am na kita at tao. Apal dalang day ta. Mangan kan apay akas laaglaladot ka, Maria. Ay, agninawak ngamin, nanang. Anya, kat amo tinobium dayta. Uwan ngam, awan matan. Imawaran. Imawaran nga. Imawaran timarayan. Intarayan na ko ni dinaamuan na nga masikugak. Anya, apay ngay, ay saan ang mabaling? Ikamat mo ti bagay. Apay, kastalat kalakanan ti panang-panaw na ken ka. Baybayan yun. Naumaakmat laangan kanya na. Iso na laang ata. Masikugak matan. Sapahang ko amo nga masikugak at nagtumtumarak iti agas. Gapo iti panagsakit ko iti manunga aldaw. Basta aywanam nga rod ti sikog mo. Anya ngay, katanda ditan. Aklunan tan ati amin, anak ko.
Babae timpas ngay mo anak ko. Hangam, ay, apay ngay akas tati itsura na. Saan mo't anormal ti bagina anak ko? Ababa ti may sa nga ima na. Kun adda diferensya ti may sa mata na. May sa siguro nga rason ti panagtumtumar ko ti agkakapig sa nga agas nanang. Hindi diya ka mo nga masikugak gayam. Ay, apay ngay anak ko. Apay ngay akas tati itsura ti apo ko. Nay, da kayo matgayam ti masabat ko, Walter. Jessa. Nanasita, papanan nyo? Iso ka din dahi ti anak ni Maria? Wan barok. Mapan ko ipa-check up. Tawan nuwayan ni Maria. Napan nagtrabaho. Hangam, apa yung inabungan nyo iti lampin? Kwa. Napudot ngamin barok. Awan pa yung mi. Iso nga inabunga. Ha? Kumusta nga ay Jessa? Nasaya at mat, nana. Alaak man, dahi ti agundaway. Nga agkid daw iti pamakawan ka na kayo, Walter. Nangrunakan ka, Jessa, balasang ko. Ngamin, inuy-uyaw ka iti kalabas. Sorry. Awan anyaman na, nana. Linipat min day jay. Agyamanak ano kasta. Maragsakan parakan ka, Jessa, balasang ko. Ngamin, nakatumpong ka iti kaskin ni Walter. Nasingput alalaki. Wan anana, manipod nagasawa kami. Ison tinagbalin amatak. Ta iso ti kanayon amang kibkibin kanya. Wan nga road. Yap apal ko di anak ko kan ka. Sapay ko tamatagin ayon ti kinaragsak yu adwa. Agyaman kami, nana. Agyaman kami, nana. Biyag. Ti tao. Sigurado ka kaditi desisyon mo, nga abroad rehina bakit? Saan ang ngagbaliw ti panunot mo? Dakkel agatad ti kasapulan tayo para iti panagpaagas mo lakay. Adumat ti mabalin na pagtrabahuan iti lugar tayo. No dito'y lugar tayo ti pagtrabahuak. Kurang titangdan ko a pagpaagas mo. Ay, anya pa'y nga ron ti maramidak no kasta ti planom. Sapay la ko matamaawatan naklakay. Para mutlaeng kan kaday ti nga aramidak. Diyak kayat ang mailumlum tayo iti utang. Asino nga ron ti mga sigaso idanak ta? Nakasanitak ni nanang may papan iti day taabanag. Pangaasim ko matasuportaran nak iti planok. Kuna ti doktor, katnasken amasigod ti sakit mo. Pasensya kan bakit? Diyak nagayat ang ti kastoy ka sa saad ko ita. Plano mo't gayam ni bakit mo taga abroad, Eldon, anak kaw. Kinasarita na kidi na palabas ngal daw kay. Imbilin na kayo kanya. Wala, tay pilit na muti kayat na nanang. Para ka no iti panagpaagas mo tiya adayuna. Para iti panagpaagas ko, wano kayat na laeng nga itarayan ti responsibilidad na dito'y balay. Ti responsibilidad na kada kami iti anak na. Saan mo't siguro akasta ti kapanunutan di asawa? Ay nananang, amok dahi tang style ta asawa. Anak ko, panunutom ko asaan basta-basta ti sakit akimpet ken ka. Dakkel agatad ti kasapulan para iti panagpaagas mo. Ado mo ti pagtrabahuan dito'y no kayat na. Makaurno nga dagos ti asawa no ija abroad ti pagtrabahuan na. Pudno ka di tinaibaga ni tatang, nanang. Panawan da kami kano. Agtrabaho akla ang ijebalasiw taaw. Takasapulan tayo ti kwarta, anak ko. Awan ka di ti pagtrabahuan nyo dito'y lugar tayo, nanang. Ado ngambas ti sweldok no dito iti pagtrabahuak. Kasapulan tayo ti kwarta para iti pagpaagas ti amam.
Jak ngayta pumanaw ka nanang. Kasanwak langan nuwan ka. Para iti masakbayan ti pamilya at ayo ti kastoy nga aramita kanak ko. Nanang. Bantayam ni tatang mo, wan. Di ka madanagan. Agawid ak tumulaang no makaurnungak. Tapno adda pagpaagas ni tatang mo. Kat agimbagan. Nasurok lang makatawan ta dito abroad. Ngam, ay na, marigatan akon, mare. No siya, saan ang mabalin nga agreklamo akmare? No kasta, planom pa iti mangirin nyo iti kontrata, mare? Wan mare, para iti asawa. Ay, day ta nga agpay sutirigat na no adda masakit ang miyembro ti pamilya. Maanusak mo't mare. Tinapatag kat maagasan ti asawa. Biliba ka talaga kan ka, mare. Dakkel ti sakripisyong para iti asawam. Ipawpawit mo sapay amin asweldom kadakwada. Wan mare, tapno agtultuloy ti panagpaagas nila kay ko. Oray awan maipundar mi. Basta maagasan nila kay ko. Pakaragsaka kunday ta, mare. Alpasan ti kontrata day jay arhina jabro nanan. Di mo't lagawi din. Di mat ko na ang nag-renew iti kontrata na. Agraman umawag, di na pa'y maaramid. Busy lakit di dayja iti trabaho na, anak. Busy iti trabaho na? Wano busy iti sabali alalaki? Ay, saan man natila ibagbagamot. At daya pa managnak mo nga adda lalaki di asawam. Amuyaw, tayo asawa ti kumparing nanang. Naglalaki, kabayatan ti kaadana di abroad. Iso posible mo, ang maaramid ni Regina ti kasta. Ay na, saan nga amin nga OFW kat kasta ta aramid na. Di ka pa'y kagyaman ta maanusan ni bakit mo ti trabaho di abroad. Tapno adala ang maipawit na pagpaagas mo. Diyak kasapulan da kita nga agas kas kada check up. Naglalaki mo ti asawak nanang. Ay di kag sasaw iti kasta, tawan pa managnak mo nga aglalaki di asawam. Hello, Reyna. Naimbag man tayo mawag ka. Kumusta kayon di talakay? Tanyat pa nagkunam. Naragsak kami ang mangururay ti panagawid mo. Di ka agungot alakay. Para mutlakan ka no apay adyak pa'y makaawid. Jak pa'y laagawid. Aging gaadi ka pa'y maagasan. Amumot. Awan dad dumaanam namaan tayo no diti sweldok laeng diti balasiw taaw. Sige nga, Rodan. Bye. Awanan, Jeric. Awanan plano ti inam nga gawid. Apay ka no, tatang. At dan sa bali a pamilya na iti abroad, isuad di na kayatin ti agawid. No kasta? Insukat tatan ni nanang, tatang. Wan, isuad di mo naman ti panagawid ti inam. Apay ngay. Anya ka ka de, Eldon. Di mo matpadaksan di asawam di ta anak yu ah. Pudnumot kami nanang. At dati lalaki ni Regina, isuad di nan kayat ti agawid. Isu nga in-renew naman ti kontrata na. Pangaasim, Eldon ah. Di mo dadaulan ni Regina iti anak yu. May mayatin ti kastoy nanang. Tapno ammo ni Jeric ter aramidan ti inana. Kasanon nuguraan na ti inana. Gapo kadagiti inuulbod nga ibagbagam kang kuana. Marikriknak na anang. At dalalaki ni Regina di abroad. Isu adinan kayat ti agawid. No syakti si ka tulungam kit di ti bagay. Tapno agimbag ka. Tapno makaawid mo tan di asawam. Di man kanunungan ti arami di manugang yo. Ada nga ron pamanagnak mo nga dalalaki na. Ay, ti kidibilin ti doktor ti panunutam. Masapul ang masigod ang maagasan ti sakit mo. Tapno saan na kumaraw. Hello, Mare. Nakawag ka mat. Sikat inawagak, tadyak moten makontak ti asawak mare. Uray ni nanang, jak maawagan ti number na. Ay na, talaga di mon makontak. Gapo ta imbarsak nila kay mo ti cellphone nga usaranda. Anya? Ay na mo, Mare. Sang ka istorya nila kay mga adalalakim di ta abroad. Anya? What?
Talagang awan tinagbaliwan ti asawak, Mare. Manu atawanin nga dak dito'y abroad. Gaputa kayat ko amaagasan. Ngam kastakit din ti panunutin na. Ti ko na ni nanang yu kanyak, Mare. Saan ka nun nga agpapaagas nila kay mo? May si stress siguro na. Gapoy ti panagat-atap na iti angin. Una yun ti asawak. Ay, kasano pa yun ngay amakuntak ko ida. No awan gaya mon cellphone da. No kwa siyaklatan tawagan, Mare. Ta padamagan kanto. Eldon, di kan sa magtumtumar iti agas mo, anak ko. Nanang, saan nga agas ti ka sa bulak? Pangaasim ikam ko maiti importansya dagiti sakripisyo ni bakit mo ija abroad. Tapno mapaagasan na ka. Ay nanang, maminanumat nga ibagak ka na kayo. Apamarang laang nirihin na kita. Tapno saan kayo nga agatap? Saan nga'y tagnanayon kat adda ka mga sikasukan ka, anak ko. Iso ang masapul nga gimbag ka. Tasyak ne kumapkapsutak meten. Uray ni bakit mo, mabambanog meten ija abroad day jay. Basol ni nanang. No api akim mapsut ni tatang lola. Ammo maapok, agtrab-trabaho ti ina medya abroad, tapno maagasan ni tatang mo. Nag-abroad Tapno nawaya day ti lalaki na lola. Ay sus, saan na pudno day ta? Awan lalaki jay inam. Adda. Dito timbangan ni tatang. Iso adjakon kayat ang makita pa day tao, lola. Aniya? Jerek, apok, mapangkaman itayan na anti malilya. Ape ka di lola. Saan mo nagring ni tatang mo? Anya? Mapan ka itayan na time. Ibagam ngawagan na ni nanang mo. Tano may pamuspusan na tagawid. Pagawidan na pailaan. Naragsak kayo nanang. Awanan ni tatang. Nawaya kayo ni tilalakin. Sana pudno day ta anak ko. Ni tatang mo lang tay ayatag. Awan lalaki. No saan nyo kumapinanawan ni tatang? Saan kumakimaro ti sakit na? Nagabrodak tapno maipaagas tayo ti amam. Day talang ti makagapo anak ko. Kitaan nyo man tinapasamak. Nakarkaro ang nagrigat ni tatang kapoy tinaramid nyo. Pangaasim ko mama tadumgag ka kanya anak ko. Ti ko na nilolam kanya. Kat saan at tinumtumar ni tatang mo dagiti agas na. Udno ka di. Wan tana-stress dinamuan na nga dati lalaki yung nanang. Mamin ano nga ibagak nga awan lalaki kanak ko. Saan apod no ti kasta nga ibagbaga ni tatang mo. Mare, adun atawon tinapalabas sipod na tayo ti asawam. Nangasawa mo't ni Jeric nga anak mo. Kumustan ti pan nakilangan nakan ka? Saan nakapagan ano ti anak ko, Mare? Talagaan na imula iti panunot na asyak ti aking basol. Iti ipupusay ti amana. Mare. Dinadaol nak day di asawak iti anak mi. Ay, sabagay. Ubing pa'y ngamin ni Jeric idi, Mare. Ado pa ti di na maawatan idi. Adda madmadlaw ko ken ka, Jeric lakay. Anya day ta? Sipod si Mang Putta dito'y balayo. Di mo kinasarsarita tinam. Awan mo trumba nga pagsaritaan mi. Agpudno ka man kanya. Aging ga ka dita, kat saan mo pa'y anapakawan tinam? No saan ang naglalaki idi nagabrod ni nanang. Amangan no si bibiyag pa iti amak ani ka. Nabayagan a panawon day jay lakay. Tsak to pulos malipatan. Ti pa nagsangsangit idi ti amak. Nagasat ka latta. Taging gayt na. Kat makitkitam latta ti inam. Saan nakas kanya? Ubingak pa'y laang idipin mo sa'y dananang kantatang. Gapo iti aksidente. Ani ka, nakitak tirigat ni tatang. Idi nagabrod ni nanang ko. Iso adi ka kumagsaw iti kasta. Tawan ti ammom iti napasamak iti kalabas.
Nagmerienda tapay, nanang. Sa anak pa'y amabisin, balasang ko. Aramanan nyo tayo sandwich ngay naramid ko. No naimas matlaang. Oh, sagay sa tayo. Agyamanak nga rod, balasang ko. Okay kayo kadilaang, nanang? Tunggal makita kayo. Kasla na unag ti pampanunutan nyo. Pampanunutak lang tinapasamak. Iti pamilya abinukul mi iti dayt itatangyo. No saan siguro ang nagsakit dayt itatangyo. Saan na ko maakagura ti anak ko. Ay, kinapudno na. Kanayon nga ibaga ni Jeric kanyak. Ada kayo kano ti makagapu ti ipupusay day di tatang. Gaputapat dyan na ang naglalaki ak idinagabrutak. Nga oray saan man. Sipod pimusay ti amana. Saan akon anak ki asawa. Impamaysak ti atensyon ko kankwana. Ngam di naklat ta maawatan ti anak ko. Di mo't imbagakan ka. Adi ka umas asidag iti inak, ani ka. Nagmerienda. Ken nagistorya kami laang lakay. Uray pa'y. Inton maakaran ka iti sakit na anay dumduma. Saan anasaya at tikas ta nga ibagbagang may papan iti inam. Ken ti kanayon mo nga ibaga kanyak apa naglalaki ni nanang. Awan kano kinapudno na dayta. Drama na lang day tamot ah. Tapno maasyan tayo kinkwana. Nupudno nga dalalaki ti inam idinagabrod. Apay nga rod asaanon anak ki asawa apulos idipimusay ti amam. Alaman? Panunutom kumamot dayta, Jeric. Amo mare. Nagasatak unay iti manugang ko. Ay, mare. Ay, katmayat, Nasaya at kanyak ni ani ka, mare. Sipod nagnaid ije balay. Nariknak ti pamatag ti maysa nga anak iti ina, akas kanya. Ay, kat nasaya at ano kasta, mare. Madlaw mo't ngamin anasaya at tao di manugang mo. At least akat iso timang pumpun no iti pagkurkurangan di anak mo kan ka. Banag apagyamanak launay, mare. Apa yan, Jeric? Anya ti mapaspasamak kan ka? Nagkakapsutak bakit? Kasladyak pa yun ka ba ilan ti bumangon? Manong aldawon anak kailad kalat dita. Nasakit ti bagbagik. Anya nga tano agpa-check up ka laangan. Naurnungan akla siguro iti banog bakit? Manong aldawon na kasta ka lakay. Medyo kimutong ka pa yan. Kabailak pa'y bakit? Awan rumba nga pagdanagam. Kumusta ni Jerry kanak ko? Saan ang makabangon nanang? Nasakit ka no ti bakrang na. Kan kaslaki mutungan. Anya, alukuyom ti asawam anak ko. Masapol nga agpa-check up. Tapno amu tayo no anyang agas ti ipatumar tayo kan ko ana. Di namat kayat nanang. Namin adun nga imbagak ti kastakan ko ana. Alukuyom lata anak ko. Tanusyak ti mangibaga. Amangan no ad-ad na adi na kayat. Anya ti imbaga dagiti doktor anak ko. Adan-adag sa nasakit ti asawa, nanang. Anya? Tinawid na lakit di ti sakit day di tatang. Nakakaasim at ti anak ko. Dakkel agad ti kasapulan. Para iti pa nagpaagas ni Jeric, nanang. Sana pud no day tangay bagpagayaw. Awan ti sakit ko. Pangasim, agalma ka, Jeric. Diyak pa'y gayat ti matay. Adupay tarapap ko iti biyag. Patib karam ti pakinakam mo. Ang mga nagkamali lang iti natuktalan. Adon a doktor tinang check up kan ka, Jeric. Kat agpapada timbagada sakit mo. Ngam di ka madanagan. Aramidak ti amin nakabailak. Tapno maagasan ka. Agabrodak no kasapulan. Anya? Ala aramidam mati kasi tinaramid ti inakitamak. Di ka agpanunot iti negatibo lakay. Pangaasim. Kasanong arod no saan ako namagasan? Adda ka asit ti Diyos. Patsak nga agimbag ka pa'y. Da kayo pa'y laang ti makaamo kan Jeric, nanang. Agan-anat ka ije abroad, anak ko.
di kay madanagan. Kanayon nagto ti umawag. Ay wanam mo ti salunat mo ijay. Wan, nanang. Mangan ka, tapno makatumar ka iti agas mo anak ko. Tapno maragsakan ni Anika, no makita na anapigsakan. Agyaman na kita na siya ang mga asikaso kanya, nanang. Rumbang lang asikasun ka, taanak kakit nga ron. Pasensya kayo, kadagiti dagkas na isaw-sawang ko, iti kada kayo, nanang. Di mon panunutan dayta. Ta saan ka aginura anak ko? Sapay la kumata mapakawan nakmat. Gapo iti panang panaw ko kada kayo iti. Awan ti rumbang naikigdawan nyo iti pamakawan. Tasyak tinagbidot, nanang. Saan arumbang aginura? Ken pinabasol kayo iti pupusay deti tatang. Pakawanan dak ko ma. Patpatgan kayo nga inak. Anak ko. Agyaman akta nangagakmanan daytakan ka. Nabayagan nga inililiw ko dayta balikas mo. Ubing kapay idinaudi nga insawang mo dayta kanya. Patpatgan ka matunay, anak ko. Agyaman ak nanang. Ikarig. Agbalinak anatipker. Tulungak tibagig. Tapno gimbaga katagos, nanang. Uwan anak ko. Kat di mo liwayan ti agkararag. Tapat siya nga ada ka si ti Diyos. Iso ti mangagaskan ka, anak ko.